Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 16, versikulo 3. Dawatem ti Apo a bendisyonan na dagiti kayat mo nga aramidan. Ket agbaligi ka, iti panangibanag mo kadagiti panggap mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, sapay ko maapo, ta makapasaak iti daytoy a finals mi. Tapno makagraduarak. Ani? Ay, makapakidtot ka mat, Jassy. Anya ter aramidam dito'y sirok ti kayo. Agre-review ka. Na, apay si Kainsan, naka-review kan? Ay na, perfect kung talatat exam. Oray sa anak nga ag-review. Imbagkan ka tatalaga analaing ka. Agbasa-basa ak labasitan, mayatan. Ala, inkalatan igay papanam, ta-ag-review akpay. Awisan ka nga agmerienda. Agre-review ak insan. Umay kakit din tayong tagmerienda. Jassy, umay ka manganan. Naisagana kunti ka nam dito kusina. Busy ak nga agbasbasa, mami. Agri-review man kaya man. Tinasaya at ipankulaangan ijisilid na dito kanan na. Aduyan ti kanam. Ni mami at talaga. Amok nga minasaan ka mabalin a disturbuan. Iso nga intang kun dito iti kanam. Sige, mami, idisumlat ta di talamisaan. Mga anak to inton madamdama. Sige, ibagamin to numalpas ka taumay ko alaan tinanganam. Ay, nagsakitan ti ulok iti kababasa. Ani, Manang, umay ka man pa dito uwan manang. So kataman pa di diaper ni baby. Ay, uwan manang. Pasensya ka na. Si kalaang ti babaon ko. Tani, nakapsutak pa ilaang anaganak. Uwan manang, amok dayta. Sana bale, agradwar kan. Ihandaan na kanto ni manong mo. Saanan manang? Sana mabalin Naskan apa-apalan tamat day ta Jassy. Naglastog namin day ta Jassy. Uwan nga rod manang. Sa bagay, pudnumat ngamin nga adda kabailan ti pamilyada. Kan talaga analaing. Di ka paatiw, ani. Apay, dagiti ka dilaang nalaing kan ada mabalin na itibiyag, ti agbyag dito'y lobo. Uwan matkit di manang. Basta na diskarte ka itibiyag. Agbyag ka, ani. Tandaan am dayta. Bakit? Pasensya ka na, tani. Narabyan na ka nagawid. Oh, kamusta ni baby? Nasapa na katurog. Kaya't si Kangay. Ay, nakapsutak pa ilaang. Imbaglangan tada ni Ani akadwak dito'y balay. Naanos day takabsat mo. Kunak nga rod, ano agradwar, isaganaan ta. Ay, kato na. Dakkel ti tulong ka data tikabsat mo. Dinamag ko nga rod, no kaya't napay ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakanumot ng trabaho. Ay, wan gayam, nangan ka ka din. Nalpasen, nangan kami jarwal. Saan mo na disturbon pa ni Ani? Tani, nalabsa ka di salas na agbasbasa pa ilaan. Naano sa talaga? Podnoti ko ng bakit. Iso apatsak nga adayo ti magtang, day kabsat mo. Congratulations, Insan! Si kagayam ti cum laude iti batch tayo. Well, Umay ka iji balay damanang ko apay. Isaganaan damot ti panagturpos ko. Ni, apay nga katawa ka. Si kakit di ati umay makiparty. Ije balay yun? Ijay resort. Imbag man. Bongga Ijay di kanginginaan a resort. Ay na, talaga bongga, Insan. Amom insan, adan trabaho.
Sakdan? Mabilyanak nga rod. Tadagiti mat gayam kumpanya ti umasidagkan ka. No si ka ti cum laude. Kastagayam? Agad si ka, anyangay ti planom. Agbiro kak iti pagtrabaho. Good luck! Agyaman na, insan. Sapay ko mata makabiro ka iti pagtrabahuam. Ngamin, nagrigat ti may standby. Oh, auntie, nasaya tayo may ka. Umay kayo mangan. Sana nga umaymangan. Anya nga rod, auntie. Di magasak laeng. Tamapan kami dita resort. Sa dino ang mapasamak ti big party para ka ni Jassy. Kasta ka di? Agkatrumaman man kayo latay ti sagana mi, auntie. Saanan? Ad-ado ti makan ijay. Nagpa-cater kami ngamin. Kasta ka di? Agyaman kami nga rod, tadim magas kayo dito'y balay. Kumlaw di gayam ni Jassy, ading. Uwan manong. Dagiti gagayam da. Puro da babak na. Nasaritak man nga ron ni Jassy ton madamdama. Ay, may papanitian niya. Kaya't kung alaan ngagtrabaho iji opisina mi. Manungay mo ti sweldo na ijay, mano. 20,000 ti starting salary na. Dapat injaya da kan ko na pagtrabahuan na kan 50,000 kanumot. Kasta. Nalaing ti anak ko, mano. Saan basta-basta ti pagserkan na dayta. Mala kasaritak lata. Sayang mat, mamaytad ti sabali, ti bakante a posisyon. Agyaman iti posisyon ayaw awis mo kanyak, angkal. Mapintas na ito yung oportunidad para kun ka. Ngam lading itak, angkal. Kurang dayta 20,000 na sweldo. Anya, 50,000 ti kayat ko? Starting lang dayta. mala, adakon ka no ijay ti kayat mo. Ay, nalawa pa'y tiwalisak nga arubayan. Saan aron ba nga agpatingga ti biyag ko kas para walis, para laba, ken para luto dito'y balay damanang ko. Naskan nga da mabiro ka katrabaho. Ani? Naimbag man ta nakalagip kayo, angkal. Umay ka kumakasarita. Kinapudno na, umayak ko maigi opisina yo, taagaplayak iti trabaho. Kapag iso ti umay ko ibaga. Agpaiso, angkal? Ang basit lang ti sweldo. Puan? Uray, angkal, sa anak nga agpilpili. Mala, nasaya at nukasta. Laglagi pam dagiti palpalagip ko kan ka, ani. No kayat mo, ngagbayag ka iti trabaho. Wan, manang. Naskan anadayaw ka, naanos ka, kan ipakita mga ay-ayatam ti trabaho. Wan, manang. Uray na bayag kan, saan ka ngagpalpala daw. Taday ta ti kagura da. Wan, manang. Oh, kita man nga raday ti suot ko, numayatan. Mayat, kasta disente ka mapanagtrabaho. Oh, anya ngay ani. Kumusta ti umuna alawas mo iti trabaho? Ay, pressured, manong. Kasta talaga, nagdadamo ka. Siyempre, naskan nga agad-just ka. Isuti ko na ni angkal. Siyak ka no ti makibagay. Di kagdanag, tamay ruwam kan tumatlaan. Imbag kini Jassy, di ko tien. Mayatan di trabaho na. Agasam, 50,000 ti sweldo na. Ani, baybayam laeng. Di mo apapalan. Hindi mo amo. Amang ano narigrigat mo't ni amang ti trabaho nang amsika. Iso nga rod nga ano sa kun, manong. Sa nabalik ni Jas takumlaw de ngamin. Iso nagpipintas dagiti oportunidad asumang sangbay ken kuana. At nakadanon kanya, ani. Ha? Anya ngay day tangkal. Madanag-anak. Negative ka di day ta feedback? Ar-aramidak mo ti amin nakabailak iji trabaho. Amok. Nagagatak mo't angkal. Naano sakpay.
Adda ka di pa'y kurang. Awan. Napintas a feedback ti nakadanon kanya. Ha? Wan. Nangruna iti direktoryo. Impress kan ka. Ay na, nagmayatan adenggan, Uncle. Nagsarita kami. Kat dayta ti kinunana. Isungasaysaya atem, ani. Wan, Uncle. Kat ay na, maragsakan ak unay. Mala, itreat ka ita. Sa dino, ti kayat mo apapananta. Saan nakasombra kita, mami? Maululawa. Ha? Saan ka man ang asumrak? Maditirig na. Agpodno ka man kanyak, Jassy. Mami, Ibagam ti podno a sitwasyon mo. Agpudno ka! ang dadagsanak, mami. Anya? Pagkawanin na kuma. Sino ti ama na dayta? Ibagam, naskan nga itakder na ti dayaw mo. Ni Dave. Sino dayta, Dave? Di manager mi. Naskan nga ibanag na ka. Adda nasawa na, mami. Anya? Napanagti kinasirib mo! Saan ka nagpampanunot? Mami. Bakit? Ada bisitam? Ha? Sino? Ni matgayam, auntie. Di magasakla ang diti balayo. Umunag kayo, auntie. Kanayon kayo matakasta. Dumagdagas kayo latan. Umunag kayo, tag-istorya tayo, pay. Ay, huwan man nga rod. Baka pa-stress namin unay ijabalay. Ala, agtugaw kayo, auntie. Apay, anya man ang tinaka-stressan nyo? Ni man Jassy. Ha? Apay ni Jassy. Bayamon, kababain nga istoryaan. Kubos sa gayam ni Ani. Saan nga gigyan kada kami, auntie? Adan sarili ng apartment. Adda ka di pa'y trabaho na. One, auntie. Kat, ni Jassy nga'y. Damag ko mat anagtur ka, no? Ne, apay, auntie. Anya tinapasamak ka ni Jassy. Tangay addamat kwartaan na ornong ko. Agtur tamat manang. Apay, nila ang Jassy aya. Ay na, saan ang nagtur ni Jassy? Ha? Inikat day ti trabaho na. Nakirelasyon ngamin ije manager da, nga adda asawa na. Anya? Iso nga dalangan ita ije balay da. Sapay no ibaon ka no ni mami na nga agaplay, mabain ka nun. Taisulaangan ti linaon ti chismis dagiti tattao. Ay, sayang. Sinayang na ti sirib na. Oh, kumusta kan, Jassy? Si Kaki diti kumusta ag insan? Umayak agpa-check up dito health center. Pudno gayam ti bagbagadang agdadagsen ka. Mayat mat ti trabaho. Oray basit ti sweldo. Ngam kunada at tinawen ang umato. Mabalin nga ta sumrekak dita. Sige, pakaamuan ka no adanton bakante. Angam, kayat mo nga ta? Saan akon nga agpili no anya ti trabaho. Ngamin, agdadagsanak. Aga nakakton, kat kasapulak ti kwarta. Sa bagay matkit di insan. Ani, apalan ka ita. Ngamin, naanos ka. Kan adayo anasaysaya at tinagbanagam. Ngam iti siyak akasinsin mo. Aramatan ti kinasirib, tapno nasaya at latta ti intay pagtungpalan. Awan mo ti imposible iti Diyos, nulakat italag tayo kankwa na dagiti amin a plano tayo nga aramidan iti biyag, iti kasta, bendisyonan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.